Keblai pi baro saka tup kubor jongi ka Don Bosco Media Network. Kiman ki pa kongsan menta ka singi kilong. Bamdu ka ding ya ka yeng ka kong pramon kurba hamar bisu. Penbenau Archbishop Victor ya ka procession ba ala jong kra hap khat ar tarik nai weng. Dawa kirang ba snong mauyong rim thlong ban nong kwar ban pen kloy ya ka scheme GJM. Ban maramot surok ki traffic police lum dinjri. Teman-teman ne phai shi khubor ki bakhamania. Tang hapo shi klipmat ka kong pramon kurba bat ki khun ki kti jongka kila du no ya ka yeng shong yeng sa ka ba hadong mauknan marbisu haba ka yeng kala plu bat ka ding kala bamdu ya baro ki jingdon jing em jongka. Kani ka jing plu jong kani ka yeng la suba badai na ka jing ya tengku ki sainar elektrik. Namar ka dei ka yeng ding bat ka sngiru ka shit kerang. Tang hapadeng ka tu ka ni por ka ding kala pur ha baro ki kamera bat ka yeng baro ka wei kala klang da ka ding ka bamla shu bantem. Kani ka yeng kala kemding ha ka por hapadeng khat wei shiteng bat khat ar baji padeng sngi ha ka shitarik nai weng. Ki pulit pelip ding tang hapadeng ka tu ka ni por kila poi ha ka ni ka jaka henrei ki mla shu bantem bat ban pelip yaka namar ka ding kala pur bat bam ya baro ka wei ka yeng. Ki kali penlip ding kila wana marbisu ban asan mer apa shelong ban pelat ya kani ka yeng henrei kimla le e shu. Dan bok bana kani ka jing pelu amdan manu ruba mensau namar ka deh ka por sngi. Ka kong pramon kraya thu bakat ba kadang tre kam shabar yeng rengkat bat laki khun kensan ka yeng kala kem ding buk. Ki marjan marpa kila persang ban pelip henrei kimla bor shu. Habala poi ki kali pelip ding kini ru kimla shu bantem ban pelip ya kading kabala kalang shadu sahid beneng. Kani kalong yeng kala du ulut khat ha kani kading. Baro ki mar ki mata, ki pisa, ka laptop, ki kot puli jong ki khun, ki jan ki nep, ki kiushet, ki jan kop thia bat ki pela, ki shamoy ru, kila umlut ha kani ka jing ingkong jong ka yeng. Kani kalong keme kadon ringut ki khun bat ka wei kadang ap ya ka result BTech ki dulir badan kambat ki kot ki sla jong ni ka yeng kila kala de pilot ploin ki jingdo kila kenjo ki polak tengka ki pulit pelip ding kila kubur ya ka daw juga jing sedang juga ni ka ding kala aban long na ka jing tengku ki sainar elektrik ha yeng namar ka de ka yeng ding ka bala kamrim ka ding ka kloy ban pur stat shabaro ki kamra jong ka kila ong ngila persang lut ka buit ka bor ban pelip ban tem ya ka ding khnang ban yo palat ya ki mar ki mata ki badan kam henrei amla le ruem. Kudrich kidan arteli olai teli wat ru pada arteli kidak full tu dah kejang ke kejang begini mata be kudrich kidan kidak nak ke laptop nang mai lai tim sen asas untuk visa pada hi san put ban san put sedang mat sao put ni Maki TV ki ai TV ki kat kisla kidang ikut kidan kam ai ro ikut kam kidan bagi action itu sikit langsung juga jangan gini aku punya usul tapi saru kini ka bangayo kami langsung ifi ka bala ing tu labun dei tay dong ni
Umos Reverend Archbishop Victor Lingdo, Didi Shillong Archdiocese, ula penbena ba ban penlong ya ka procession ba jong ka jalan niam ha ka khat ar tarik nai wing ha yeng mani ba cathedral la jom khra. Ya ka ne ka jing penbena la pelat ba ha ka shi tarik unai wing ha la jom khra. Kala long ka dustur ka rukom, pa ya ka ne ka procession ba la ju penlong ha unai wing manusnem. Archbishop Victor Lingdo ula khot la wer sngo bha ya ki pa riunget Catholic na ki jalan niam jowai nong stoin ban natura ban wan ban shim banta ha ki jingle niam ban jing mani blai ha gani kasngi ki bor pa penya ya ka balang Catholic ha ka jalan niam ba Shillong ki la pen kre ya ki pa riunget da ki jing duai ba kerpang na do ka lai tarik ha do khat wei tarik nai wing knang ba ka ne ka procession ba ban long ha khat ar tarik unai wing kan long ka ba job ka ba yat bet bar ka ba penrehem ya ka jinget ha ki do nut ki mensim je ki pa riunget hajala Megalia. Archbishop Victor ula kerpa de ki pa riunget banduai kerpang hala yeng lasem bat hayeng mani ya ki jingduai novena tridum ki jingduai ha ka Eucharist bakhut bar bantu testa shaki mas bakhut ha gini kisni. Archbishop ula penbena mentau snem unong mi khmat jong Pope Francis ha India bat Nepal Cardinal Leopoldo Girelli unlong ukong san ha ki jingle niam bat ha ka procession ba ban senran da laingut ki bishop na jowai nong stoin bat aizol. Ula kentu ya baro ki pai ringet jo ka Shillong Archdiocese ban tur ki jingle niam baro da ka jingshit hem bat jingru blai ha ka por ka babiang. Happy killing do kiruniam ki fada ki brother ki sister bat ki pai runget baro jong ki South Ali ki diocese Shillong Archdiocese tura nong stoin bat jowai kani ka long ka de ka jing pentep bat ka jing kerpat ya pi ha kani ka snam arajar fulai kandon ka procession ba ka bat salong ka khat tarik ubenai mata ubenai November arajar fulai tena makata ka de ka jing kerpat ya pi baro bane shim bentalang ha kani ka procession ba jongi mentau snam banai ngu yo play nak benta kini ki South Ali ki diocese ha ka state Meghalaya jongi te kum kan hi kata ka procession ba jongi ning kong ai ngu yo play ya ka jingei ba kraw ba play a hangi ban ngei ha ka Eucharist bakhut tena kata kum ka jing pen kre nak benta kani ka si ba kraw jong ka diocese jongi ni khot ni wer pi baro killing do ba kiruniam ba ki pai ba baro bandan ka man sim pen kre da ka jing dwai kam tam ki jing dwai no bena le se man sedang no ka lai tarek hadu khat wei tarek men ta benai November na ka banta ka jing job ka ni ka procession ba jogi ka ba la ban dwai ri kwei pat ka jing dwai tridum ne ki wei pat ka jing dwai pen kre na ka banta ka ni ka jing job ka ni ka procession ba jogi ha ka ni ka snem ka long ka ba kham karpang kan don ka jingwan jong non sio changi na po the New Delhi nomi khmat jong pop ban simpentalang hakani ka procession ba changi ringkat bat ki saungot ki bishop ban nya don lang bishop jong ka Nongstoin bishop jong ka Aizol ban auxiliary bishop bat bishop jong ka Jowai ki wan simpentalang ban ai ngu yo play nakabanta kajing yo ay ki bishop thamai ru hakani ka snem nang ta shishu kajing kerpat ye pi baro ki banwan sim benta hakani ka procession ba banlong ki ba wan tikna shaka mas bakhot badru shaka jing le niam Eucharist bakhot bar kajing yai procession haka por ka babiang bar ka wei pat kajing kerpat soret kalong kani dongin persang ban le khot habashim benta ka jingle niam ka mas bakhot bad ha ka procession ba lom langi ki jabo ki chaklia baro khnang ba num pen impau ka jing chaklia ikwa ban long ka bakhot na ka benta ka brom chu blai
kaburam jong kabalang dekani dengan cingkerpat dekabas ngorep sasisen ngawer ngakhot ye pi baro ki prabange baro alang jo kini ki south li ki diocese monwan sim penta ha ka precision ba ha ka ais diocese shalong kabanlong ka khadar tarik menta upanai november arhajar arpulai kublei ye pi baro Kirang basnong kamaulai nongkwar thlong mauyong bat mauyong rim rengkat bat UMDC bat tebor lang pathau hakashi tarik naiwing kilawan ya kendu ya menteri katanat PHE Marcus and Marak banyak kran halor ka jing slam ban pendap ya ki jing tre ka scheme jal jevan mission hakasnong lu mau ne maulai kapala bu mau nong rim da menteri rangba konrat ke sangma menteri katanat PHE ba Renington Tongkhar bat UMDC ka maulai ba tebor lang pathau haus nam arhajar arpuar hakaya jingmang pisa ka bapoi khandai pusan krur tengka habai kran sekilat pathai khubor ba tebor pathau uraya thu ba ka jingya kendu jongki ya menteri katanat PHE ka long ban kentu ya menteri PHE ban penstat ya ka jing tre ya ka ni ka scheme JJM khnang ban pendap hakapor kababiang kumbalabu por da sorkar India. Uba tebor ulayat ho lengba gani ka scheme an penpoi syakilai hajar tali kilong ying kibadon hanong kwar thlong lu mau nei mauyong bat mauyong rim. Mauyong nongkwar water supply scheme kaba la lunch to chipista dan brom jadi manang sistem lelek. Hadian bangilayo scheme sungu ya ka sorkar kompor kepala simkia bah man perungi gini scheme nomor kini gini scheme kepada kambah kantam nih senang moyong cupung moyong rem nanti ka thlong lumone bat ka nongkwar nomor kuma pitip kini senang artili kantam klamyo ya tu ka kereta water supply scheme phase 3 te dan bako karung kani te kejingwan jadi ini kalau pangin review ya kini nomor ba ha kini sistem belenyo ngila pentelun sesa kam dan kicekak dengan UNUC kidan pakicekak kiba gikrem yo ngila switch na show kita kada ngiwan ban kendu minister bagi observasi na taban ya pek ya kana ko benta bangin campus study kini kam bangin yo ban train no kini scheme kam klo ngila pendap ha target time baka sarkar ko ka kumbaga menta kat no ka progress jong kani kam ka ya pigum kalau mentahi ki reservoir tangum kiba pelang hapos na moyong kaladep kabaladep mata po moyong rim ladep te menta kita stang po lumune thlong ka balong ka pokong santam ka ban supply nang tu pat kani ka tipi ka treatment plan rum ta ka po lumune ka tur kadang kilas dang ka outwork te nakata au ka jing pen bit ka bor mariang kini ki banai lejno te menta ka le kren ka meeting pada kalian ka comment ka department kaptam kan thano itu beri bentre bikin sedang no kamtam ni ka treatment plan swa no kan infrastruktur kan ka bahe ba kan bampor bat sekwe kwe pat ki bana kalian juga GC ngidon ke GC na do sistem beralin o ngila form mo po jelam jeng pa kumum lingba kan ke GC rengkat ba south kisnong ngila ya chakamat ko bon pentulun gede kam kalau makidon katu ni ki chaka ki bangi hap don kam ba ngi penbet biang ya ka bangin sim kia na kalian ke GC rengkat ba gini south nong bat mangau MDC aku mengilas tang do bastang bangin penting kenapa kan ikam kan ya BJRT kan mengilas pendep target kebiang Ki pulit penyat kali traffic police lum dingeri namar kilaya isang sot ya ka jing shitom bat jing jenjar jong kinong nya kali ki bayat nak khmat kani ka police station na ka jing jot bat jing bun ki thliu kis ar ha ka shitarik naiwing kilami lang shrup ban maramot hino ya kani ka benta jo ka surok ba Shillong Guwahati nakadaw jong ki jingbun ki thliu kis ar hakani ka benta jong ka surok kalit kawan jo ki kali ka ngat haka dheng ka ba pendu kam ki pat ba ki bayat nakani ka jaka kidon artli ki tenat penroi ka sorkar jela ki bayat tenru obat penjot ki surok ha Shillong ka PHE ka ti penjot ki surok ha ba peine dukut ki pipe ka PWD pat ka isa bun benai bat kam maramot mardor Ki pulit penyat kali na lum dingeri police station kilapan inuksa da kam menta kasi ban bit ban biang kinong let nang wan nak khmat yeng jongki.
Kibor bapan ya jaka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kira debjet sau pautli ki kenhon akhia ki bala pentebet halaki jong ki pangjing start banti ban wat benya ya ka thamai long breu man breu jo ki khon uhneu trap hagani ka sla perthai kini ki akhia kin wat benya ya ki jinat ki baya day bat ka long jaj longkur ki dustur shongkha shongman ki dustur mani blai ki knya ki kriam ki thamai jong ki siem ki kme ki ktien ki thlet ka rap karyang ka khai pateng bat ki hajar ki jinglong jingman jo ka jaj benreu nadu menor hadu kini kisni Chairman Research and Development jong ka KHADC ba Karnes Soshang bat udukot jong ka committee Dr. DRL Nonglat kilaya thu ba ka jaj benreu kala don yala ki jong ki akhia ki ban wat benya ya ki phang jingtep idon kamshu ban le de ki kenhon na ki weipat kiri jong ka perthai di lalak ban pendat beta initial stage ngelak no kebenta keba sedang keba layak ban court ya ka interview ya ka application jong ki proposal jong ki researcher ni labu ya ka tarik menkut ya ban thap ki proposal kalau arko tarik jong mentau benai but nila kodru punyok tadi jom tahu benai ya ka interaction but ki researcher but aka apa fratrik langsung ban screen ban finalize ya ki baca bentuk kami ga research kejumi but mentang kesini hadim bangila jid katuk ni dibalik ya kan research nilai kenduk lang biang ki ban ai katuk ni cerita badot kam but nilai adat bat tha ki na dong sedong bat ka basa mata kalong satang pengin I know ya ka appointment order iki begini mas sedang no but ki benta ki ba deban jai ni research tolong ibu sau benai pendat ini pada hari ini ki sengi ini kita yo nak kalian juga ini scholars orok bahkan tobi ki professor kan tobi ki lecturer tobi ki scholars bawan ki field pair ki ba bahasa jid akan diga top benda research nak kalian juga dapat tahu jeng ai ku blai yai honorable chief minister jungi korat ke sama wala ai ni ka fund pengini ban lai ke research jungi kerpang CM belum jungi ba penyat sing bala sino ke ikli bat ki isi bar ko we ngilala ban yarai ban penyat cermat ni ka research kerpang aku abang tempau je bleru ni por kini ki member jungi tetap ki member jungi ki don lagi jom ki kami ki bakhia do kata ki don lagi university don for college ki don lagi jom ki kam but kila penut por ngalak menong ngam julap pa ki profesor jungi ki syang nadu soboje adu prabaje men dan rasngi bobodro kumta mentaka semiru noduk lai baji hadu mentangi dan dot dia ber berkat pendet ikam sebenarnya aku beli kibar ko bada eka pengilala ban poi sedu menika beta kalau bang ingat maka di satang ke kamram jom kini ki scholars ini researcher iban pendet pengilala jom kamram
rena kalian jom komiti hadu menta ila banong bang ila dep ya ka benta ka ba kong santam but ka ba but nang ta kalong ya ikam man budin ikam bagi di banle bagi but ka instruction ng po support lang idot kap but ka ba kadu kalong habag submit propose jong ila ni proposal ka benta kalong man siyong hadu pangintaya man penting na ya ka jing pendat ka joki ka research tinga ini ki profesor jongi ki member jongi ki ban pensyasyu syu hawi de berkan ngila not ke jutmu menora not ka polisi ni kwa pani tu ipi tang bu yi ha ka ni ka por bagi ka turnout lan ka jiwan jong ki researcher ban ki scholars ke ban kwa ban wat cik kalau long haka nambah kebahagiaan lo kata talak no. Kedai po mut nanti bat ke grup bat ki simen. Long ladak kini individually lah palat spa. Nomor don di grup don individual. Ringi kini baik kawi ke proposal. Kedai po pilih ki proposal. Te ni perkat balik yo lesekan ni lesai. Kan long ban ka jinjok bakrau ya kini ka research ke jumi. Telara ni ka research ni kalau kacing job sya ni perkara banang teng bangin bu no tak polisi yang sara syak isi buat kamtam dak saya kau kasih kan ka komiti tu perkat kamta kilawan ke ideas lagi membajungi Kaseng Bhalang Achik Holistic Awakening Movement aham kala penlong ya kajing hikai palba halor kipang kajing ma nakidrok pat kasyong kha khna Hasnong Gazwa Para South Garo Hills hakalai phuai tarik Risau bat shi tarik unai wing arhajar arpulai. Hakani kalumpung hikai palba lawan sengap daki khna school kilong kmelong pa kisamla na kishnong ba marjan. Kinong hikai hakani kalumpung ki kentup yau District Social Welfare Officer USS Kosh, District Child Protection Officer, ka Abida G Momen Maternity and Child Officer, Dr. Rikrak CH Marak Gazwa Para Health Sub Center, Dr. Bishra Dame Suchiang ki officer na Gazwa Para Police Station ba Natura. Kini kinong hikai kila batay sani bha halor ki jingma ki ba mi na ka jing kerni ha ka jing drok bat na ka syongkha syongman hakarta ka badang khanna. Hakani kelempung ladon ru ke jing hikai ban yeng ban yada ya ka maryang ya ki ding ki sit ki klau ki betap bat kham tam ya ki merat klau ki ba kenrei ha ki lum garo henrei menta ki la sedang start ban bandu jat. Kino hikai kila kentui ki khna school ban pelut khambon ka por ha ki jing puli ki jing ele kai bat ban yarap ki kmi ki kpa ha ka rep karyang. Kila hikai ki khna school shenrang bat kenthei ban kiar na ka syongkha khna namar kanwan ra ya ka jingma ya ki long yeng long sam khamtam ha ka baya dei bat ka kwat ka khia jo ki kme badang khna bat ki khon ba ki kha nalor kata karwan ra ya ka jingduk jingkerdu ha ki yeng ki sam jongki. Yeah, awareness program ara drugs and alcohol abuse and then kedi bara early age marriage ni bidimo nga ade kaso para aham unit san ya program ko ongataha reaction ng belongin yani ba maasyani ko ang abi suni mukharangon nagtama na hawan nake sungko nokko daleng pa nokma sanirang ba bangarangan cingko grong ya kanaha namaha ba yan da ka ba program rang kon mukhang chibong atang ko nimna Cingna akan nirang kumana wan daki school ni ski barang ba cingna ya program ang nama nen bisarang ba cingna kusyong emengna cingko salam kai di ang parang ba dunga cingna dau debat te ya program rang ko take up kanan banga planning rang dunga dau ni gede kemna southern zone rang ba rebaing ga ba sal rango ba rebaing ga ba jarango rungara area rang chiba ya takba program rang ko dau ni gede kemna drugs and alcohol abuse aro child marriage ba early age marriage rangi bidungo program rang kung atang na mangsunginga aro chinga manata bete ya program rang ko government rang baksa melimeng banga changon atang gen ching baksa dalia programo dingtang district ni officer rang rebaha jekai social welfare department ni officer rang reba one dake daw ni dake health district health officer rang ba rebaha one dake district child protection officer rang ba rebaha apsan dake Kaso para health sub center ni Dr. Bar Ibayamang ya bakur ang ha yan nakaba program rango singa manada pati government rang baksa melinang rumimeng ongatkin aro mukhangchi
rebaing gapa chasung rango drang rangko mai kai chinga nama bewalo ba namgija gapa practice rangko chinga kemat naman gen warang ni bidingo chinga aham rang rakin kamku ka gen aru chinga ndake ba molmolat naska banga area rangon banga sung nok rangon chadam berang besi chungija jikaba segabar anirangko songon ko agan skin anirangko minga unigimun chinga mago phagabarangko ba songkono ko leng barangko ba ndake wiet naska na simang besi chungija rangko jikaba segabar gen chumong rana dongna kumna gen chumong ode chinga aham ni kita sande warangko child protection officer na ba department na gata na suni ko sako ba dikagen aru rebaing ba sal somoy rango ndak pa sel lang ko chagrong jana gata mana de pechinga rakin kamko kangge angni chanchi na gata de dingthang ani ko de manchong mot ke maina no ba dauni gata public rang na ching bol wa ani gamcha tani ko thalat ken chmong de bol wa an baksana matbulung rang ko mai kher pungna nanga aru matbulung rang ara chingna batitan gamcha ta chim warung ko sungni nukni manderang na ba ui kugi jako manderang at latam gen chmong mode anga kadonga ya wamang belongin ding tangani ko man gain aro wamang na dakchakan yung gain aro ching environment na ba dakchakan yung gain na kadonga banga agul sakung ingpa samtang tangong ingpa obos sarang ko daw niat gen chmong ade bangbatan daw ni kita kimna awareness program rang ko manjani aselba Pasa ko bade bol akur pungdaba changja daw ni kita kimna niyam rang ko masijani aselba banga niyam rang piani rang ko dakka wan dake agul sakko ngating pa ba agul sakko ni tuat nongat ba plak sambol rangan ba plak chong rangan namgni na song ata warang ko ndi ba bangarangan masija for example wa kenchuri wa outworm nya kana wa ko ban sing indian shot digala ba warang ko ba mamung value dongjani chansian di ba ya kenchuri rang ba aku asalong ngat na kadasa agul sakko nari baha ini gimana pelakon nancing talatio naman gench mongode warani gamchatani ko wa songi nokni manderang na ba songdong gapa manderang na talat nagata akan sekio naman gench mongode pelakan yarangku wiemeng environment ko aro matburung rangkur pung naman gen nemna singa ahamrang kadung soa Barik itu ki kuboy lepois kabakun tarhado bangin daya syambiang kublai shibun.